Nongeye kubasuhuza cyane amahoro y'Imana bane namwe abakunzi b'umuryango mugari wa Boii TV. Uno munsi turavuga ku makimbirane akomeye cyane ari gututumbisha umwuka mubi w'intambara hagati y'Ubushinwa na Tayiwani. Uyu mwuka mubi ufite imizi mu ntambara y'Abashinwa Chinese Civil War yabaye mu myaka y'1927 n'1949. Nyuma y'iyo ntambara ishyaka ry'abakomuniste niryo ryatsinze riyobora igihugu ku muryango mugari w'abaturage b'Ubushinwa. Hanyuma ishyaka rya Kuomintang ryatsinzwe ryahungiye ku kirwa cyitwa Tayiwani. Uhereye icyo gihe Ubushinwa bwahise buvuga ko Tayiwani ari igice cyabwo kitagomba kwigenga, mu gihe abatuye Tayiwani bamwe bishimira kuba igihugu kiri kwigenga. Kugeza ubu Ubushinwa bubona Tayiwani nk'intara yatorotse igihugu, mu gihe Tayiwani yo ivuga ko ifite ubutegetsi bwigenga, ingabo, ubukungu bwayo bikayihesha isura y'igihugu gitandukanye. Ku rundi ruhande Amerika yo yiyemeje gushyigikira Tayiwani mu buryo bwo kugurisha intwaro no kubungabunga ubusugire bwayo. Ubushinwa bwo burasaba amahanga kudafatanya na Tayiwani mu rwego rwa diplomasi. Ariko rero mu gihe bidakurikiraniwe hafi, iki kibazo gishobora kugira ingaruka zikomeye ku bucuruzi mpuzamahanga, cyane cyane ko Tayiwani ari intandaro y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa ku isi hose, kuko bikenera microchips zihaturuka. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Boii umuhungu w'Imana. Kora subscribe. Mu mezi make ashize Ubushinwa bwakoze imyitozo ya gisirikare bwise Joint Sword 2024A hafi y'ikirwa cya Tayiwani. Iyo myitozo yakozwe nyuma y'uko Tayiwani irahije perezida mushya Lai Ching-te uzwiho kuvuga amagambo ashobora kurakaza Beijing ashaka gusigasira ubwigenge bwa Tayiwani. Ubushinwa bwavuze ko iyo myitozo ari igikorwa cyo guhana abashaka kwigomeka no gutoza abagaba b'ingabo uburyo bwo gufunga no kubuza Tayiwani ubufatanye n'amahanga. Iyi myitozo kandi yasize indege n'amato by'Ubushinwa bikikije Tayiwani mu buryo bisa naho biba bigerageza gufunga ikirwa. Mu yandi magambo, impamvu nyamukuru Ubushinwa bushaka kugaragaza ubushobozi bwo gufunga uburyo bwo kwinjira cyangwa gusohoka muri Tayiwani mu gihe haba habaye intambara. Ikindi burashaka kugaragaza ubukana bwabwo ku rwego mpuzamahanga, by'umwihariko ku Bushinwa bufatwa nk'ahanyuranyeho inyungu za Amerika mu karere ka Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba. Mu gihe ibindi bihugu n'isi yose bikomeje kurebera iki kibazo, abantu benshi n'ibinyamakuru byinshi bivuga ko mu gihe bidakurikiraniwe hafi, intambara y'Ubushinwa na Tayiwani ishobora kuba vuba hano cyane, kandi byazagira ingaruka zikomeye cyane kuri Tayiwani, Aziya n'isi yose muri rusange. Reka mbabwire bimwe mu bintu bikomeye byabaho nk'ingaruka ku isi igihe intambara y'Ubushinwa na Tayiwani yaramuka ibaye. Ku bukungu bw'isi, agaciro k'ibikoresho by'ikoranabuhanga kakiyongera cyane kubera ko Tayiwani ni igihugu gikomeye mu gukora microchips. Atari zo gusa kandi na semiconductors bikoreshwa mu bintu byose uhereye kuri telefone kugeza mu modoka n'ibikoresho bya gisirikare. Ikiyaga cya Tayiwani ni inzira y'ingenzi y'ubucuruzi mpuzamahanga. Imvururu zose rero zahagarika ubwo bucuruzi n'amato menshi, bigatuma ibicuruzwa bigera ku masoko bigoranye kandi bikaba bihenze. Hari ikibazo cy'uko ku isi ibihugu byinshi bifitiye amadeni menshi Ubushinwa. Intambara rero ishobora guhungabanya ubukungu bw'Ubushinwa, bigatuma bidashobora kwishyura mu madeni, bigateza ikibazo cy'ubukungu bw'isi. Hari ukuba Amerika n'abandi bafatanyabikorwa bayo bashobora gufasha Tayiwani mu gihe Ubushinwa bwafashwa n'ibindi bihugu bafitanye amasezerano ya gisirikare cyangwa ibindi. Ibyo byashobora gutuma intambara rero yaguka ikagera ku rwego rw'isi hose. Iyo ntambara kandi ishobora kugira ingaruka ku bihugu byo mu karere ka Aziya nk'Ubuyapani, Korea y'Epfo n'ibindi. Ibyo bikabihatira kongera imbaraga mu bya gisirikare nabyo. Kugeza ubu amakimbirane hagati y'Ubushinwa na Tayiwani araremereye cyane, ariko nta ntambara iratangira. Hariho uburyo butandukanye bwo gukurikirana iby'iki kibazo, harimo n'ubufatanye ku mbuga ngorane aribwo bita Global Conflict Tracker, ari nayo ikurikiranira hafi amakimbirane mpuzamahanga. Nanone vuba hano kandi ikinyamakuru The Guardian cyagaragaje uburyo igisirikare cy'Ubushinwa gikomeje kwiyegereza Tayiwani cyane, cyongera ibitero mu kirere cya Tayiwani. Mbese muri make, intambara hagati y'Ubushinwa na Tayiwani yagira ingaruka mbi cyane ku bukungu bw'isi, politike mpuzamahanga n'umutekano w'akarere byose kuko byacogora.
Kugira ngo mubone ko iki kibazo gikomeye cyane, reka mbereke itandukaniro riri hagati y'intwaro n'igisirikare cy'Ubushinwa na Tayiwani. Ubushinwa bufite igisirikare kinini cyane kandi gifite intwaro zigezweho ugereranyije na Tayiwani, ku buryo igihe cyose cyatekereza intambara cyahita kirasa. Ubushinwa bufite abasirikare bacyo benshi barenga miliyoni 2 bari mu kazi, mu gihe Tayiwani ifite abasirikare bake cyane babarirwa hagati y'ibihumbi 150 na 200. Ubushinwa bushora kandi amafaranga menshi cyane mu bya gisirikare, buri mwaka bushyigikira ingengo y'imari nini cyane ugereranyije na Tayiwani. Ibi ngibi bibufasha kugura no gukora intwaro zigezweho kandi nyinshi. Ubushinwa bufite kandi indege z'intambara nyinshi cyane kandi zigezweho, harimo izifite ubushobozi bwo kwihisha, stealth fighters nka J-20, mu gihe Tayiwani nubwo ifite indege nziza nka F-16 zahawe na Amerika, umubare wazo uracyari muto cyane. Mu byerekeranye n'ibisasu by'indege cyangwa mesile, Ubushinwa bufite mesile zishobora kugera kure cyane no kurasa Tayiwani byoroshye, mu gihe Tayiwani ifite mesile zagenewe guhagarika ibitero. Ingabo zo mu kirere cyangwa Air Force, Ubushinwa bufite indege nyinshi z'intambara kandi zigezweho. Tayiwani ifite indege nkeya ariko zigezweho cyane, zimwe izifashishwa na Amerika. Ingabo zo mu nyanja cyangwa Navy, Ubushinwa bufite amato menshi y'intambara n'amasubmarine, mu gihe Tayiwani ifite amato make yibanda ku kurinda inkombe zayo. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga rya gisirikare bwo, Ubushinwa bukoresha ikoranabuhanga rihanitse nk'amasatelite, cyber warfare na AI. Tayiwani nayo irakomeye mu ikoranabuhanga cyane mu itumanaho no kwirinda ibitero by'ikoranabuhanga. Uburyo bwo kurwana, Ubushinwa butegura intambara nini ishobora gufata igihugu cyose, mu gihe Tayiwani yo itegura intambara yo kwirwanaho no gutinza umwanzi. Inkunga mpuzamahanga, Ubushinwa bwigenga cyane mu gukora intwaro zabwo, mu gihe Tayiwani ifashwa cyane n'ibihugu nka Amerika mu ntwaro n'amahugurwa. Mu magambo make ubikusanyirije byose hamwe, Ubushinwa bushaka kwerekana ko bushobora gufata Tayiwani igihe icyo ari cyo cyose. Tayiwani nayo ishaka kwerekana ko ishobora kwirwanaho no kwigenga. Reka nkwereke ibintu 10 by'ingenzi wamenya ku Bushinwa. Ubushinwa ni igihugu kinini cyane ku isi, mu mubare w'abaturage gifite abarenga miliyari 1 na miliyoni 4. Gifite ubukungu bukomeye cyane, buri mu bukungu bukomeye ku isi. Gifite igisirikare kinini cyane mu mubare w'abasirikare ku isi. Gifite intwaro za nuclear n'izindi ntwaro zikomeye cyane. Kiyobowe n'ishyaka rimwe, Communist Party of China. Gifata Tayiwani nk'igice cyacyo nubwo Tayiwani yo yiyobora. Gifite ikoranabuhanga rihanitse cyane nk'amasatelite, AI n'amadrone. Gifite inganda nini cyane zikora hafi ibintu byose bikoreshwa ku isi. Gikora imyitozo ya gisirikare kenshi kandi hafi ya Tayiwani. Gifite ijambo rikomeye mu bya politike mpuzamahanga, UN, BRICS n'ibindi. Reka nkubwire bimwe mu bintu 10 ushobora kumenya kuri Tayiwani. Ni ikirwa kiri hafi cyane y'Ubushinwa ariko kiriyobora, kirigenga. Gifite demokarasi ikomeye, abaturage batora abayobozi babo. Gifite ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Tayiwani niyo ikora chips nyinshi zikoreshwa muri mudasobwa z'isi cyangwa semiconductors. Tayiwani ifite igisirikare gito ariko giteguye neza. Nta ntwaro za nuclear gifite, yibanda ku intwaro zo kwirwanaho. Tayiwani ifashwa cyane n'igihugu cya Amerika mu by'umutekano. Ifite abaturage bake ugereranyije n'Ubushinwa, babarirwa hagati ya miliyoni 23. Ikora imyitozo ya gisirikare yo kwirinda igitero. Ifite agaciro gakomeye ku isi kubera ikoranabuhanga ryayo. Reka turebere hamwe zimwe mu ngamba cyangwa ibyakorwa kugira ngo ikibazo kiri hagati y'Ubushinwa na Tayiwani gikemuke. Kuganira mu mahoro. Impande zombi zagombye gushyira imbere ibiganiro bya politiki aho gukoresha imbaraga za gisirikare. Kwirinda imvugo n'ibikorwa bitera ubwoba, nko kugabanya amagambo akakaye n'imyitozo ya gisirikare itera ubwoba abaturage n'isi yose muri rusange. Guhuza ubukungu, economic cooperation, gukomeza ubucuruzi n'ishoramari hagati y'impande zombi bigatuma intambara iba igihombo kuri bose. Kwitabaza abahuza mpuzamahanga. Ibihugu bidafite aho bibogamiye nk'umuryango wibumbye byafasha guhuza impande zombi. Kubaha uko buri ruhande rwiyumva. Ubushinwa bukumva ibyifuzo bya Tayiwani, Tayiwani nayo ikubaha impungenge z'Ubushinwa. Habaho kandi kwemeza no gukomeza umutekano w'akarere,
gukoresha inzira za diplomasi aho gukoresha intambara, kwigisha amahoro n'amateka ku baturage. Icyo kwigisha amateka abaturage ni ingirakamaro cyane kuko abaturage bahabwa amakuru atabiba urwango ahubwo ashyigikira amahoro. Kugabanya kwivanga kw'ibihugu by'amahanga mu buryo bwa gisirikare, ibyemezo byose bigafatwa hashingiwe ku mahoro atari ku nyungu z'intwaro. Kureba kuri ejo hazaza hasangiwe, gutekereza ku gisubizo kireba iterambere n'umutekano w'abaturage bose muri rusange aho gutsimbarara ku gutsinda intambara gusa. Ubushinwa busaba isi yose ko yemera ko Tayiwani ari igice cy'igihugu kimwe, One China Principle. Bimwe mu bihugu byagaragaje gushyigikira iyi ngingo cyangwa politiki ya China. Reka turebere hamwe bimwe mu bihugu bishyigikiye China. Uburusiya bushyigikiye cyane ibyo China ivuga ngo Ubushinwa bumwe cyangwa One China, kandi bukanenga cyane inzego za Amerika mu gufasha Taiwan. Mu bindi bihugu bishyigikiye Ubushinwa harimo Korea y'Amajyaruguru, Pakistan, Kazakhstan, Nepal na Cambodia. Mu gihe ibishyigikiye Taiwan byo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Japan, Australia, Canada, France, Germany, UK n'ibindi bihugu byinshi. Reka tubonane ku kindi gice, ni byinshi mbafitiye. Ukore subscribe.